يدفعوا على سن فعلا ممكن ولا بسرعة بسرعة يجي سيرين طبعا Kaisan kacu jadi dulu nazaru, bagi orang misalnya membuat engkau kuat. Pasti itu sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جلي البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيز العطاء مجيب الدعاء عميم الاحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا وزير له ولا ناصر له ولا مقارن له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس اعلموا من kurang mizilma tetundi botondi banso kaya Allah subhanahu wa ta'ala oya kini bilokunya so kuzali komona tetundi botondi banso kaya Allah subhanahu wa ta'ala oya kini bilokunya so kuzali komona te tetundi botondi banso kaya Allah subhanahu wa ta'ala oya kini bilokunya so kuzali nakati amapata tetundi botondi banso kaya Allah subhanahu wa ta'ala oya kini bilokunya so kuzali korea badalo banda turangai bosani kanisa lelo na yeli dino nini banda turangai boye bakanyalo na yeli dino bolingo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeli baina dino bona na yeli bisa dino Muhammad sallallahu alaihi wasallam azalaki nani na yeli baina dino bona na yeli bisa dino Muhammad sallallahu alaihi wasallam azalaki nani boso ya Allah subhanahu wa ta'ala in foto eba Valeria Muhammad sallallahu alaihi wasallam foto eba Valeria biso sekito eba Valeria Muhammad sallallahu alaihi wasallam toko comprendre que Valeria biso na mukiro na mukiro suka izali nini bande kurangai to eba ke ya zalaki prophet na biso ya suka to eba ke ya zalaki
ngai azali prophète nabino azali bolingo ya baanjelu nyonso azali bolingo ya bikelamu nyonso azali bolingo ya mabelelo azali bolingo ya mapata azali bolingo ya mupepe ya mai ya esobe ya zamba ya banzete ya bambula ya mupepe ya biloko nyonso tango tozali kopema toyebake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asali sacrifice mingi mpona biso tango tozali kotika respiration toyebake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asali sacrifice mingi mpona biso tango tozali kovanda tango tozali kotelema tango tozali kokima tango tozali kotambola tango tozali kolia tango tozali komela toyeba wana nyonso ezali mpona sacrifice ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali nani هو أكرم البشرية وأسأل الإنسانية اصطفاه الله من بني هاشم وهو سيد ولد آدم وأول من يقرأ عنه باب الجنة وأول شافع وأول مشفع وحامل لواء الحمد يوم القيامة فالأنبياء كلهم تحت لوائه أسأل المتوى يزالنا فليه مني كل كبات نيوسو نكت يا مكيلو أسأل المتوى يزالنا فليه مني كل كبكلام نيوسو azali mutu wana kokota na kati ya paradis liboso ya bikelamu nyonso azali mutu oyo baporte ya paradis ekobanda kobenga Muhammad Muhammad kotela ngai Muhammad kota na porte oyo porte mosusu ya paradis ekobenga Muhammad kota awa porte mosusu ekobenga Muhammad kota awa akokanisa na kotela wapi akokoma na confusion na kota na porte nini azali mutu oyo Allah subhanahu wa ta'ala akosala qabr cimetière qabr efongwa mabele efongwa melaye mutu ya liboso mpona atuma liboso na biso nyonso wa atahum fi daraini afdal ni'am apesi umma na ye nation na ye bakado mingi na kati ya mokili oyo na kati ya mokili ya suka wajaala lahu al-arda masjidan wa tahura asali mokili oyo mobimba mabele oyo tozali komona ezala soin na moske mpona ye bande kolonga mutu wana azali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aina kati ya mokili oyo mpona nini laqad manna Allahu ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala atindi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nakati ya mokili oyo mpona atangela biso baverse ya Torah atangela biso baverse ya buku santo na apangusa motema na biso mpona biso toya na nzela ya kutwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azalaki nani ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin yasuru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali papa ya mobali moko na kati na bino te azali papa ya mobali moko na kati na bino te mais azali prophète ya suka ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yasuru tetinda kiyote na kati ya mokili kaka to azala ma Allah subhanahu wa ta'ala bande kolanga Muhammad aina kati ya mokili anakisi biso ndenge ya kolia anakisi biso ndenge ya komela anakisi biso ndenge ya kovanda ndenge ya kotelema ndenge ya kokima ndenge ya kotambola ndenge ya kosolola ndenge ya kogangela mutu ndenge ya koreprendre mutu ndenge ya kotangisa mutu ndenge ya kozala na mawa na biloko nyonso ndenge ya kozala na mawa na biloko ndenge ya kozala na mawa na batu ndenge tokozala na mawa likolo ya banyama ndenge tokozala makambo nyonso Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bande kolonga soki lolobi koma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezali pembeni obligatoire tosangela ye toloba sallallahu alayhi wa sallam tosengela ye kokimia na mawa ya Allah ezala likolo na ye albakhiru alladhi man
من ذكرت عنده فلم يصلي عليه mtu ya maboko makasi azalike oyo akoipe kaba mtu ya maboko makasi azalike oyo asosoma kidogo kwa pala yemoko measoro mtu ya maboko makasi azali oyo tangu mkomo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam elobaki defaye apoi kozokisa sallallahu alaihi wasallam apoi kosinga na prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulfotoyeba que Muhammad sallallahu alaihi wasallam asali ba sacrifice mingi pour la biso ulfotoyeba que Muhammad sallallahu alaihi wasallam asali ma effort mingi pour la lelo biso to banda boroba akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna mutoya malobana ya suka ezali la ilaha illallah akokota na kati ya paradisi sallallahu alaihi wasallam azalaki nani pia azalaki eroko mingi pia azalaki na degré mingi degré na azalaki ni azalaki prophet ya Allah subhanahu wa ta'ala azalaki nani azalaki mtu lokola biso azalaki nani azalaki prophet ya Allah subhanahu wa ta'ala azalaki dhikr na kati ya biso laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasula rasul azalaki mtu pamina biso na Allah tondole apese degré ya prophet akomisi prophet ya Allah subhanahu wa ta'ala bali kuna azalaki nani istafahu Allah min bani hashim fahuwa sayyid walad adam salla bil anbiya imaman laylat al-isra wa huwa imamuhum fi dunya wal akhirah wa khatamul anbiya wal mursalin azalaki mtu wa poniye na tribu ya bani hashim aswira komisi lideri ya bakinyoso bana nyoso ya Adam Muhammad sallallahu akirama kindenge nini mzoto na yeye zalaki kindenge nini wa ahsana minka lam tara al-aini wa ajmal minka lam tarid an-nisaa khuliqta mubarra'an min kulli 'ayb ka'annaka qad khuliqta kama tasha Hasan ibn Thabit al-Rabi okelani lokola rogo ko ponaki ndenge bakelalo yogo ko ponaki ndenge bako forme nzoto na yo ndenge bako pesa ndenge na yo form ya solo na moni mutute oya kelami kitoko kole kala ndenge yo kelami ya solo na moni mutute oya kelami kitoko ndenge yo kelami ذكر ربه فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى ولسانه وقال وما ينطق عن الهوى الله سبحانه وتعالى على بنا كتب القرآن قال ولمنا على وما ينطق عن الهوى من سنة ما زاغ البصر وما غوى جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى يا الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يسلط كندك يبين كتيا مكير كفى أزل الله يا الله سبحانه وتعالى bali kuna Muhammad aina kati ya mkileo anakisi disondenge ya kombia anakisi disondenge ya kombela anakisi disondenge ya kovanda ndenge ya kotelema ndenge ya kotima ndenge ya kotambola ndenge ya kosholela ndenge ya kogambela mtu ndenge ya koprendre mtu lakini lisani mawsuf ma'ruf bila ghaya wa mawsuf bila nihaya alhamdulillah alladhi ansha'a wa bara وخلق الماء والثرى الحمد لله الذي فضلنا بمحمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لا اله الا هو له الملك وله الحمد لا اله الا هو تتمد بنفسه الى الله سبحانه وتعالى ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي بسوء محمد صلى الله عليه وسلم أعلى بسوء محمد صلى الله عليه وسلم أزل البروفيت بسوء الشكا بأزل بوتين من الله سبحانه وتعالى نام يرمنا على كساتيسون زلايا بتامبرا ننزلايا كبرى على كساتيسون زلايا الله سبحانه وتعالى
ولا يصح صوما ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد وزنور قيد النبي متوى وزنور النبي صلى الله عليه وسلم بسامنا بكلام نايل إزالة المنجد إزالة قيد إزالة حديث إزالة قيد إزالة قيد في القرآن بيو كمانا إزالة تفسير القرآن Bande kalanga mfoto wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tunisi nyingi na kati ya Qur'an na hilo. Madelewa zaliko kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapate zaliko kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam banzete dioshe zaliko kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam usote zaliko kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam usayai zaliko kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam maye zaliko kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baanzelu zaliko kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bandeke zaliko kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyama yakate matole wazalike kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyatema kole wazalike kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazalike tambola na mabubu wazalike kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baanzelu bajib bisomako ngayo wazalike kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril wazalike kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mikael wazalike kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Israel azalime kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Israfil azalime kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi wassalam baanza wewe sote sekere bango papa pambo la bango acha bango na kimya na yeye tele bango na bisu na bisu zikelango nyoso biloko nyoso azalime kunisa mtuke sof Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah azalime kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gai Abdul nazalime kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam binabatu nazalime kunisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin Muhammadur rasulullah والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم يا أيها المدثر يا أيها المزمل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر إلى ما لا يزال إلى كتب القرآن والكلمة لا يزال إلى كتب القرآن والفن لا يزال إلى كتب القرآن واللك لا يزال إلى كتب القرآن بلغ اليسرى يا محمد صلى الله عليه وسلم يزال إلى كتب القرآن وعملت إنهم لفي سكرتهم يعملون يوم من زجر يزالنا كتب القرآن ويزالنا يزالنا تبي صف محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مراه بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن النذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نضار بن نزار بن معاذ بن أبنان بن عاد بن همدان بن سندون بن يثرب بن يمزين بن يهلعي بن قينات بن ألوشة بن عابر بن سليخ بن فريخ بن عابر بن سليخ بن الفخشاد بن سام بن نوح عليه السلام بن يريد بن مهرعي بن قينات بن ألوشة بن شيث عليه السلام بن آدم عليه السلام إذا الكتب بن بيكم إذا الكتب بن بيكم محمد بابانا إناني كوكونا إناني سلطة ماتي ماتي كلوكو سماتا كينا آدم عليه السلام فانغو بزالي بابا محمد صلى الله عليه وسلم akilama kindenge nini zote naweza lakini ndenge nini wa ahsana minka lam tara qat ayni wa ajmal minka lam talid an-nisaa khalaqta mubarra'an min kulli 'ayb ka'annaka qad khuliqta kama tasha hasan ibn thabit al-wadi okelani nokola lomo ko pahaki ndenge bakela leo yomo ko pahaki ndenge bakoforme zote na leo ndenge bakotesa ile mnayofahamu ya sura ya mwani mtupe ewa kelani kitoko kole ndenge leo kelani na sura ya mwani mtupe ewa kelani kitoko ndenge leo kelani ذكر ربه فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى ولسانه وقال وما ينطق عن الهوى
Allah subhanahu wa ta'ala anabina kati ya Qur'an kuna walema naye alikuwa mama mtenda wa hawa lishe mazaba al-basar wa ma rawa makamonyosha na yeye zalina kati ya Qur'an wao bisema zalina tanga Qur'an kijani nani kijani Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndani ya Qur'an ile kibabu kunyosha na baler na ndani ya Jibril alikiba anzala kunyosha na baler na ndani ya moyo wa Ramadhan ile kibabu kunyosha na baler na ndani ya moyo juma Jumaa ile kibabu kunyosha na sahel na baler na ndani ya mkono wa Eid ya fete ile kibabu fete kunyosha na baler ndani Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam alikiba Prophet kunyosha na baler umma na wewe pele kiba Prophet kunyosha na baler tazaliba kwa suka wewe tazaliba umma ya suka pepe ya suka nation ya suka metebokota wakati ya paradis libesho ya banation nyoso tebokota wakati ya paradis libesho ya banation nyoso na mi'raj Allah subhanahu wa ta'ala dan maizati Allah subhanahu wa ta'ala atasayaka bil salah هنا ربط الحبيب محمد فانعكس نور الإله على نور الحبيب محمد فكان نور الحبيب محمد كنور المشكاة تزرع عيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبين يجبرون عرس جبريل dan dia Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala azizul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna ifadina plus msema kwa babina ndani lote kuna Allah subhanahu wa ta'ala nasimanzedana mtakota kati Jibril ashikia nzedana Muhammad akoti kuna فكلمه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زال البشر وما طغى لقد رأى من آيات ربه كبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى سبحانه وتعالى الذي نزل بشاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عايز محمد الله زوجك الله ينتصر لنا أزال بشاك فتنا لنا محمد الذي نزل به جبريل الذي تكي يا الله سبحانه وتعالى عايز محمد أما تسير القرآن يا من البراء أما يا الله سبحانه وتعالى premier match papa de famille nana Jibril الذي محمد صلى الله عليه wasallam mapata banzele batangini wala bandunia deuxième mapata nani wala Jibril alayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangonyo sababandunia troisième mapata nani wala Jibril alayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quatrième mapata nani wala Jibril alayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babandunia cinquième mapata nani wala Jibril alayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banzele babandunia sixième mapata nani wala Jibril alayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banzelu bafamilia septième mabata tokomia bakomia septième mabata nani wana prophète ya Allah mutinda ya Allah mungu ya Allah mtu ya Allah ningaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam banzelu bafamilia Jibril alayhi Muhammad akoti na yatambalo na kati kuna bakomia nzetewana Jibril alayhi Muhammad ngai na kokota ke awan lain kota kata sekina kotina kozika lokota kuna fakallamahu inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha kuna Muhammad akiwa ya Allah subhanahu wa ta'ala asaluna Allah subhanahu wa ta'ala ayabisi Allah subhanahu wa ta'ala ezu Ibrahim okomise kamarad na leo ezu Musa okomise Salim na leo mutwaso na kanalo ngayo pesa nini ngayo komisi nani arabiona komisi mahbub bimanangayo mutoyo ngaina ni kamini na kaja mutuyana ezalino sofio ezalina mutute oyo ngaina ni ngabelekayo kuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kema itutie
ayati kusala nini na kati ya mkiwewe ayati kola kisa nenge mbali ya kupanda na masu na yo nenge patron kozala na esclave na yo nenge jera akopanda na batu azogere nenge mutu akopanda na batu na yo nenge mutu akosolola na makoti na yo nenge bakoti bakosolola na bana na yo alakisi biso makambo oyo nyonso ndenge commerçant akosala commerce ndenge docteur akotraite ndenge professeur akotangisa wana nyonso ezali makambo oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam atangisi biso ezali makambo oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaki na mokili oyo tolakisa biso batevela ngai parce que tozala na bolingo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam est-ce que tozala na bolingo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tozala inshallah inshallah sabitu tulipo sana bolingo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kupata matendo na nayo na sisi na Allah subhanahu wa ta'ala apambo la bisonyoso apambo la baranza lonyoso apambo la profeta nyoso apambo la bisonyoso nyoso za zaina kwa mtumeyo na sisi na Allah subhanahu wa ta'ala apesa bisonyoso ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sisi na Allah subhanahu wa ta'ala asala bisonyoso za pembeni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akarabu na sisi na Allah subhanahu wa ta'ala apate la bisonyoso ya apate la bisonyoso اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين